yitwa NSHUTI Divine Muheto. Uyu nguyu yabaye Miss Rwanda, yahawe ikamba ryo kuba nyampinga w'u Rwanda. Ubwire yuko uyu nguyu kandi wabugiye wumva ibyegeranyo bigiye bitandukanye bigaruka ku buzima bwe, ariko nimerera uyu munsi ngaruke ku bintu bigiye bitandukanye utigeze wumva mu bindi biganiro. Njye nitwa Zanda, ibayita Election Info. NSHUTI Muheto Divine yavutse ku itariki 21 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2003, azuzuza imyaka 20 mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Yavukiye mu mujyi wa Kigali, ari naho yakuriye, we n'abana bane bavukana, akaba umwana wa kabiri muri bo. Muri 2021 nibwo yasoje amashuri yisumbuye muri Fall Girls School mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, bizwi nka MEG. Amashuri abanza yize muri Kingdom Education Center. Kwiga ishami ririmo imibare n'ubukungu ni ibintu avuga ko yakuze akunda, kuko aya masomo yombi yayumvaga neza, bituma yiyemeza kuba ariyo masomo asozamo amashuri yisumbuye, kandi agaragaza ko yatsinze neza ikizami cya leta. Hashize igihe gito asoje amashuri yisumbuye, yabonye itangazo rya Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda. Iri tangazo ryahamagariraga abakobwa kwiyandikisha muri irushanwa, bihurana nuko kuva kiri ku ntebe y'ishuri yakurikiranye urugendo rw'iri rushanwa. Muri we yumvaga afite inzozi, ndetse yumva yuko hari igihe kizagera nta kabuza, nta kimutangira, akaba yakitabira iri rushanwa. Yari umukobwa ufite ubwiza, yari umukobwa wiyumvaga, nimvuga kwiyumva ariko ntiyumve nk'ibindi, abo yiyumvagamo ubwo bushobozi bw'uko ashobora kwitabira iri rushanwa kandi akaritwara. Niyo mpamvu yari afite izi nzozi. Ubwiza bwa Muheto Divine bwabonywe bwa mbere na Miss Mutesi wari mu kanama nkemurampaka k'amajonjora ka Miss Rwanda 2022. Icyo gihe Miss Muheto nibwo yari yitabiye irushanwa bwa mbere. Miss Mutesi nawe ntabwo yari pfanye, yabwiye Muheto ko yabonye ubwiza bwe, amubwira mu ijwi rituje riciye bugufi ati, Muheto uri mwiza pe. NSHUTI Muheto Divine yabaye nyampinga wa 12 watowe mu mateka y'iri rushanwa ku butaka bw'u Rwanda. Miss Muheto yahembwe imodoka nshya yo mu bwoko bwa Hyundai Venue yatanzwe na Hyundai Rwanda, anagenerwa buri kwezi umushahara w'800 by'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wose. Aya mafaranga 800 yahabwa buri kwezi mu gihe cyose agifite ikamba rya Miss Rwanda, akaba ari amafaranga agenerwa nk'umushahara w'ukwezi. Mu bindi aba yemerewe harimo inkunga yatanzwe na African Profit Force yo gushyira mu bikorwa umushinga we. We na bagenzi be 10 bageze mu cyiciro cya nyuma bemerewe buruse ya kaminuza ya Kigali. NSHUTI Divine Muheto yabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2022, asimbuye Miss Rwanda wa 2021 Ingabire Grace. Mu biganiro Miss Muheto yahaye abategura irushanwa akimara kwegukana ikamba, yagaragaje byinshi kuri we, avuga nuko irushanwa ryagenze kandi ryari rikomeye cyane, kuko muri bootcamp yavugaga ko harimo abakobwa beza kandi bashoboye, bityo yuko ari ubashe kwegukana irushanwa, agaragaza ko abyishimiye. Mu buzima busanzwe Miss Muheto akunda kurya ifiriti, akunda kubyina imbyino ziri moderne, akunda kureba filime izizwi nka horror movies, zimwe ziteye ubwoba. Yavuze ko impamvu arizo akunda ari uko ziba zifite story utazi uko izarangira. Uyu nguyu kandi yatangaje ko akunda abahanzi batandukanye mu Rwanda, harimo Mike Kayihura, Bruce Melody, Maestro. Hanyuma hanze y'u Rwanda avuga yuko akunda Drake, Beyonce ndetse na Kendrick Lamar. Mu makipe afana, mu Rwanda afana ikipe ya Rayon Sport, naho hanze y'u Rwanda agafana ikipe ya Manchester United. Muri 2023 uyu mukobwa yakoze impanuka yamuteye ibikomere cyane ijisho, aho rimwe ryagize ikibazo ajyanwa mu bitaro bya La Croix du Sud, aho benshi bazi nko kwa Nyirinkwaya. Nyuma aza gukira ava mu bitaro. Reka mve muri 2023 nyarukire muri 2024.
Tariki ya 29 Ukwakira 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Uyarakurikiranyweho ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kandi ko yagonze akanangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga ibyo bikorwa remezo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwamije Miss Muheto ibyaha byo gutwara imodoka yasinze no gutwara imodoka nta ruhushya afite, rumuhanisha igifungo gisubitse cy'amezi 3 n'amande y'amafaranga y'u Rwanda 190. Miss NSHUTI Muheto Divine ni Miss w'igihugu cy'u Rwanda kuva 2022 kugeza muri uyu mwaka turimo 2025, dore ko irushanwa ryahagaritswe kubera ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bigenzurwa bigasanga bitubahiriza uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bw'umwana w'umukobwa. Bityo irushanwa rikaba ryarahagaritswe ndetse n'abariteguraga bakaba ari ibyaha bakurikiranyeho. Mubwire yuko n'umwe mu baritegura uzwi nka Ishimwe Dore cyangwa se Prince Kid akatiwe n'inkiko kugeza ubu ngubu. Ibyo ni bimwe by'ingenzi rero nagutegura ushobora kumenya kuri NSHUTI Muheto Divine, Miss Rwanda umaranye ikamba imyaka 3 nta n'umwe uramusimbura. Ni nawe mu mateka y'u Rwanda umaranye ikamba imyaka myinshi. Ese bizarangira bite? Iri kamba azarigumana paka irushanwa rigarutseho cyangwa azaryamburwa ribikwe? Njye nitwa Zanda yibayita Erikson Info. Imana ibarinde.